Aytali. Rim Qaysarına salım төлеу bizning için qonunni buzuv bo'ladimi? Dinar ko'rsatыңыз әле. Сөйле bizga, Qaysa. Kim yüzü hem ismi düşürülgen? Qaysarniki! İndi şulay bulgaç, siz Qaysarnıkın, Qaysarga, Allah'nıkın Allah'a birigiz. Qo'shqa qo'doqlama! Qo'doqla! Daral! Daralınız! Çekildiler! Yol buyur! Değmeniz ağa! Dime! Git onun yanından! Ne gazaplısınız anı? Dime ki sana! Ul Bu bitmesin! bir başarılık kılmağım. Ovlarını şabır! Sen tüteri barısın! Sarayda! Bunda! Bu kiyim hadiyeti gel. Amok jizalı. Jibe! Ermina! Yurtmağız! Aydağız şıbağa salabız! Hayda suzmağız.
Атам кешір аларны. Нишләгәннәрен белмиләр. Үзең өчен дә мөгъҗиза кыл. Яһүдләр патшасы булсаң, коткар үзеңне. Башкаларны коткарды, үзен дә коткарсын. Әгәр син Масих булсаң, коткар үзеңне һәм безне. Худайдан курык, безнең җәза бирүк. Ул бер начарлык кылмаган патшалыгына килгәч, мине исеңә ал, Гайса. Вәгъдә бирәм. Бүген үк минем белән оҗмакта булырсың. Ата, рухымны кулыңа тапшырам. Мин үледән терелү һәм тормыш. Миңа иман китерүче кеше үлгәннән соң да яшәячәк.